ассалому алейкум бинандаҳои гиромӣ. барномаи иттилооти ахборо бо муҳимтарин хабару гузоришҳои тоза манзури шумо менамоем. дар студия бо шумо ҳамрази абдулмаҷид ва савсан ғаюрзода. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба президенти ҷумҳурии Франсия Эммануэл Жан-Мишел Фредерик Макрон барқияи таслият ирсол намуданд, ки дар он омадааст. ҷаноби олӣ, хабари реҳлати собиқ президенти Франсия Жак Рене Ширак боиси андӯҳи мо гардид. ҷаноби Жак Рене Ширак бо фаъолияти доманадори худ дар маснади олии президенти ҷумҳурии Франсия ҳамчун сиёсатмадор ва шахсияти боризи давлатӣ дар арсаи байналмилалӣ обрӯву эътибори баланд пайдо карда буд. ҷониби Тоҷикистон саҳми марҳумро дар рушду тавсеяи равобити нек ва ҳамкориҳои гуногунҷанбаи Тоҷикистону Франсия қадрдонӣ менамояд ва ба шахсияти ӯ сидқан эҳтиром мегузорад. лутфан таъзияву таслияти амиқи ин ҷонибро ба ҳамаи пайвандону наздикони марҳум, ҳамчунин ба тамоми мардуми дӯсти Франсия расонед. идомаи барномаи иттилооти ахбор. дар шаҳри Нурсултони ҷумҳурии Қазоқистон ҷаласаи чоруми раисони парлумонҳои кишварҳои Авроосиё баргузор гардид, ки дар кори он ҳайати парлумонии Тоҷикистон таҳти роҳбарии раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Шукурҷон Зуҳуров иштирок намуд. гузориши хабарнигорони мо. раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Шукурҷон Зуҳуров дар назди иштирокдорони ҷаласаи чоруми раисони парлумонҳои кишварҳои Авроосиё суханронӣ намуда иброз дошт, ки баргузории ҷаласаи парлумонҳои кишварҳои Авроосиё ба як анъанаи нек ва майдоне табдил ёфтааст, ки дар доираи он мушкилоти глобалии сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии давлатҳои мо дар чаҳорчӯбаи раванди ҳамгироии Авроосиё баррасӣ мешавад. таҷрибаи ҷаҳонӣ ва ватанӣ дар мубориза бо терроризм собит месозад, ки барои муваффақ шудан дар ин самт маҷмӯи чораҳои қонунгузорӣ ва пешгирикунанда заруранд. дар ҳошияи иштироки худ дар кори ҷаласаи чоруми раисони парлумонҳои кишварҳои Авроосиё Шукурҷон Зуҳуров бо раиси маҷлиси Ҷокорку Кенеши ҷумҳурии Қирғизистон Достон Ҷумабеков мулоқот намуд. ҳалли масъалаҳои марбут ба сарҳад, ки имрӯз ҷониби ҳарду кишварро ором гузошта наметавонад, гуфт Шукурҷон Зуҳуров, парлумонҳои ҳарду кишвар метавонанд дар ҳалли масъалаҳои зикршуда нақши ҳалкунанда ва калидӣ дошта бошанд. мо ба доштани таҷрибаи ғании намояндагони парлумони кишвари дӯст ва ҳамсояи Қирғизистон боварӣ дорем ва умедвори он ҳастем, ки тавассути муколамаҳои парлумонӣ ба пешрафти кори комиссияи байниҳукуматӣ мусоидат хоҳанд кард. зимни мулоқоти Шукурҷон Зуҳуров бо раиси парлумони Луи ҷиргаи давлати исломии Афғонистон Мирраҳмон Раҳмонӣ бештар ба масъалаи тақвияти ҳамкориҳои байни парлумонӣ миёни ду кишвар таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда шуд. дар доираи ин сафар Шукурҷон Зуҳуров ҳамчунин бо ҳамтои худ аз ҷумҳурии Молдова Зинаида Грекиани мулоқот намуд. ҷонибҳо дар ҷараёни мулоқот масъалаҳои густариши ҳамкории дуҷонибаву бисёрҷонибаро дар чаҳорчӯби иттиҳоди давлатҳои мустақил, муносибати равобити давлатҳоро дар бахшҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ баррасӣ карданд. Шукурҷон Зуҳуров дар ҳошияи иштироки худ дар кори ҷаласаи чоруми раисони парлумонҳои кишварҳои Авроосиё бо раиси палатаи қонунгузории олии маҷлиси ҷумҳурии Ӯзбекистон Нурдинҷон Исмоилов мулоқот намуд. зимни ин мулоқот таъкид гардид, ки самарабахшии ҳамкориҳои дуҷонибаи байнидавлатӣ аз ҳама бештар аз парлумонҳо ва намояндагони парлумонҳо вобастагӣ дорад. ҷонибҳо изҳори боварӣ намуданд, ки муносибатҳои байни парлумонии Тоҷикистону Ӯзбекистон дар таҳкими равобити дуҷониба дар арсаҳои иқтисод, гуманитарӣ ва фарҳангӣ нақши муҳим бозида ба тавсеяи ҳамкориҳои байниминтақавӣ мусоидат мекунанд. ёдовар мешавем, ки ҷаласаи панҷуми раисони парлумонҳои кишварҳои Авроосиё соли 2020 дар ҷумҳурии Индонезия баргузор мегардад. мавзӯи дигар, дар доираи тадбирҳои зимистонгузаронӣ барои солҳои 2019-2020 аз ҷониби шабакаҳои барқи шаҳри Душанбе истгоҳҳои трансформаторӣ аз нав бунёд ва таҷҳизоти онҳо иваз карда мешавад. ин тадбирҳо имкон медиҳанд, ки дар сардиҳо мушкилоти таъминоти барқ пурра бартараф карда шаванд. дар мувозинати шабакаҳои барқии шаҳри Душанбе айни ҳол 1614 адад истгоҳи трансформаторӣ мавҷуд аст, ки аксари онҳо бо сабаби солҳои тӯлонӣ фаъолият карданашон таъмирталаб гардидаанд. аз ин рӯ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурӣ ва роҳбарияти шаҳри Душанбе марҳила ба марҳила истгоҳҳои трансформаторӣ аз нав сохта ба истифода дода мешаванд. тибқи нақша чорабиниҳои зимистонгузаронии солҳои 2019-2020 бояд дар ҳудуди шаҳри Душанбе 8 истгоҳи трансформаторӣ сохта ба истифода дода шавад. айни ҳол сохтмони 4 адад истгоҳҳои трансформаторӣ ба анҷом расидааст ва дар ду тои он бошад
کارهای ساختمانی ادامه دارد که روزهای نزدیک به انجام میرسد. چون در شهر دوشنبه از جهت مساحت ناحیه سینو کلانترین ناحیه به حساب می رود، از این رو اکثر ساختمان ایستگاه‌های ترانسفورماتوری در این ناحیه به قید گرفته شدند. در برابر بنیاد ایستگاه‌های ترانسفورماتوری تجهیزات‌های داخل آنها نیز مرحله به مرحله عوض کرده می شود. از نو بنیاد نمودن ایستگاه‌های ترانسفورماتوری اگر از یک جانب مساحت ایستگاه‌ها را وسیع نموده نمود ظاهری ایستگاه‌ها را زیبا نماید، از جانب دیگر اقتدار تجهیزات داخلی آن بلند برداشته شده صفت خدمت رسانی بهتر می‌گردد. با مقصد کم نمودن سطح تلفات برق و اندیشیدن چوره‌ها در شهر دوشنبه عوض ایستگاه‌های ترانسفورماتوری مجسم شده میشه با نمودی ترانسفورماتورهای کچلده نمودی موثر گزارنده شده ایستادند. در حالت خوبی کاری نگاه داشتن تجهیزات برقی این گزارنده این کارهای تعمیری میباشد که از طرف شبکه‌های برقی شهر دوشنبه در این سمت از طرف گروه خدمت رسانی کارها گزارنده شدند. از اون جمله در 256 عدد تجهیزات برقی داخل بنا کارهای تعمیری و زیاده از 43 عدد بم ایستگاه‌های ترانسفورماتوری از تعمیر برآورده شدند. این چنین در ایستگاه‌های ترانسفورماتوری عوض راستپیوندها با محافظت و جدا کننده‌های نوی موثر گزارنده شدند که در این سمت کارها ادامه دارند. کارهای تعمیر و خرافیکی رفته شده است. از آن جمله در ایستگاه ترانسفورماتوری که نمود کج چلده میباشند ما 6 تا بنقشه گرفتیم، 4 تا این جانب به انجام رسید. کارهای وصلگری در اون بیناها ادامه دارد. ایستگاه ترانسفورماتوری و دو تا دیگه باشد در اون کارهای ساختمان رفته شده است. و برای ریزش روغن ترانسفورماتور باشد 4 تا بنقشه گرفتیم، 4 تا در ایستگاه ترانسفورماتور ریزش ایلاوگی ریخته به انجام رساندیم. امروز جمعیت سهامی گشوده شبکه‌های برقی شهر دوشنبه با یک چند کشور همسایه شرطنامه همکاری دارد که در اساس آن اکثر تجهیزات ضروری را برای ایستگاه‌های ترانسفورماتوری وارد می‌نماید. در همین زمینه چند پیش از جمهوری ازبکستان تجهیزات نو و معاصر برای ایستگاه‌های ترانسفورماتوری وارد گردید. با مقصد عوض نمودن تجهیزات داخل ایستگاه‌های ترانسفورماتوری در اساس شرطنامه‌ها مواد و تجهیزات دسترس کرده شدند که اینها دارای صفت خوب بوده در ایستگاه‌های ترانسفورماتوری نصب کرده میشوند. سال جاری از جمهوری ازبکستان زیاده از 100 عدد ترانسفورماتور وارد گردیده است که 50% علاقه وصل نصب گردید. سرنیا سهرو، فرهادی واسه، اخبار. امروز با پارک تکنیکی فیلیال شرکت سهامی اینویتد راود سالوشنز LTD در جمهوری تاجیکستان تکنیک و مکانیزم نوی مخصوص گردانده شده که برای انجام دادن تعمیر و نگهداری با صفتی را خریداری شدن وارد گردید. گزارش خبرنگاران ما. فیلیال شرکت سهامی اینویتد راود سالوشنز LTD در جمهوری تاجیکستان برای در سطح بلند و جوابگوی طلبات بخش راهسازی عملی نمودن وظیفه‌هایش امکانیت و شرایط ضروری از قبیل متخصصان بالیاقت، کارخانه‌های استحصال اسفالت، تجهیزات زمانوی، تکنیک‌های پراقتدار را دارا بوده از آنها ثمراناک استفاده می‌نماید. برای مثال عین زمان تعداد تکنیک‌های فیلیال شرکت زیاده از 200 عدد را تشکیل داده امکان فراهم است که نگهداری راه مذکور طبق طلبات موجوده عملی شود. اینک باز با پارک تکنیکی فیلیال شرکت سهامی اینویتیو راود سالوشنز LTD در جمهوری تاجیکستان چند عدد تکنیک و مکانیزم نوی مخصوص گردانیده شده که با مقصدی در سطح خوب و صفت بلند عملی نمودن تعمیر و نگهداری راه خریداری شدند وارد گردید. اقدام مذکور ادامه منطقی ابتکار قبلی بوده شهادت آن است که از جانب راهبریت و کارمندان فیلیال شرکت بهره نگهداری راه دوشنبه چناق به تأخیر چراندشی کرده می شود. یادآور می‌شویم که ماه می سال روان نیز با پارک تکنیکی فیلیال شرکت سهامی اینویتیو راود سالوشنز LTD در جمهوری تاجیکستان 15 نامگوی نوی تکنیک و مکانیزم مخصوص گردانیده شده وارد گردیده بود. مسئولان شرکت میگویند با وارد گردیدن تکنیک و مکانیزم های زمانوی در موسم امسال کارهای مربوط به تجدید و نوسازی راه دوشنبه چناق وسعت یافت. از جمله در این دوره نزدیک 70 کیلومتر راه مذکور تعمیر کلی و زیاده از 100 کیلومتر تعمیر جوری کرده شد. علاوه بر این در آینده نزدیک پر نو نمودنی اسفالت راه به نقشه گرفته شده است. طبق اطلاع مسئولان تنها در موسم امسال انقدرش تا ماه سپتامبر که زمان اوج کارها دانسته می شود برای تعمیر و نوسازی راه دوشنبه چناق زیاده از 73000 تن اسفالت استفاده شده است. در مجموع کارمندان فیلیال شرکت با درک مهمیت مسئله مورد نظر فعالیتشان را در همه سمت از جمله خریداری تکنیک و مکانیزم های مخصوص گردانیده شده وسعت بخشیده کارهای زیادی را به سامان رسانیدند. با مقصد در سطح خوب و صفت بلند عملی نمودن تعمیر و نگهداری راه دوشنبه چناق در آینده نیز باز خریداری نمودن تکنیک و مکانیزم های زمانوی به نقشه گرفته شده است.
дар ноҳияи данғараи вилояти хатлон тадбирҳои ободонӣ ва бунёдкорӣ ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо маром идома дорад. дар идомаи бунёдкориҳо 2 километр роҳи аҳамияти маҳаллӣ доштаи деҳаи шаҳбури ҷамоати деҳоти Исмат Шариф ки ба талабот ҷавобгӯ набуд тахту ҳамвор ва сангфарш карда шуд. гузориши Худойдоди Раҷаб ва Искандари Саид аз ин тадбири ободонӣ. бо ҷонибдории аз сиёсати ободкоронаи президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати саҳм гузоштан дар рушди маҳал ва тадбирҳои марбут ба солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ имрӯзҳо вусъати корҳои ободониву созандагӣ бо саҳмгузории сокинону соҳибкорон дар ҳудуди ноҳияи Данғара вусъати тоза пайдо менамояд. дар ҳамин доира тибқи нақша чораминиҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Данғара 2 километр роҳи аҳамияти маҳаллӣ доштаи деҳаи шаҳбури ҷамоати деҳоти Исмат Шарифи ноҳия ки яке аз мушкилоти асосии аҳли деҳа маҳсуб меёфт сангфарш карда шуд. тавре масъулин ва сокинони деҳаи шаҳбур иброз доштанд роҳи мазкур солиёни зиёд таъмир нагардида буд ва ба талаботи имрӯз ҷавобгӯ набуд, зеро дар давраи сардиҳо ва боришот рафтуомад ҳам барои воситаҳои нақлиёт ва ҳам барои сокинон хусусан хонандагони муассисаҳои таълимӣ мушкилиҳои зиёд ба бор меовард. бо назардошти шароити ҷойгиршавии деҳа дар навбати аввал тавассути техникаи соҳавӣ ин роҳ таҳту ҳамвор карда шуда сангфарш мегардад ки ин иқдом боиси хурсандии сокинон гардидааст, зеро акнун бо амалигардии ин тадбири нек дар дилхо фасли сол метавонанд рафтуомад намоянд. қобили зикр аст ки дар доираи омодагиҳо ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии кишвар дар ноҳияи Данғара даҳҳо иншооти таъиноти гуногун аз ҷумла мунфарж намудани роҳҳои нақлиётгард, бунёду аз навсозии кӯприкҳо, таъмир ва сангфарж намудани роҳҳо ба нақша гирифта шудааст ки ҳамаи ин ободкориҳо барои беҳдошти шароити арзандаи кору зиндагии сокинон нигаронида шудааст. тибқи иттилоъ баробари маблағҳои буҷавӣ ҳамзамон сокинону соҳибкорони маҳаллӣ дар ноҳияи Данғара бо ҳисси баланди ободгароӣ дар корҳои созандагӣ бахусус бунёди корхонаву сехҳои истеҳсолӣ, мактабу муассисаҳои соҳаи тандурустӣ, иншооти савдову хизматрасонӣ, кашонидани оби нӯшокӣ ва таъмиру ба талабот ҷавобгӯ гардонидани роҳҳо ки аз зумраи корҳои наҷиби инсонӣ маҳсуб мегардад саҳми арзанда мегузоранд. дар деҳаи шаҳбури деҳоти Исмат Шариф низ аҳли ҷамоатчигӣ талош бар он менамоянд ки бо истифода аз шароитҳои мавҷуда дар корҳои ободониву кабудизоркунии маҳалли зисти худ ҳиссагузор бошанд. Худойдоди Раҷаб, Искандари Саид, ноҳияи Данғара, Ахбор. дар доираи тадбирҳои ободониву бунёдкорӣ дар ҷамоати деҳоти ҳисори шаҳри Ҳисор 1 километр роҳ таъмир ва 2 канори роҳ сабзкорӣ карда шудааст. шиноидани 3000 бех гули садбарг ва зиёда аз 3000 ниҳоли дарахти ҳамешасабз аз тадбирҳои дигари ободонӣ дар деҳоти шаҳр аст. гузориш аз шаҳри Ҳисор. имрӯзҳо ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлатӣ тадбирҳои ободониву созандагӣ ва сабзу хӯрамгардонӣ дар ҳама шаҳру ноҳияҳои мамлакат вусъат дорад. дар шаҳри Ҳисор дар доираи нақшачоравиниҳо бунёди иншооти гуногун таъинот ба нақша гирифта шуда, ҳамчунин бо иқдоми ашхоси саховатпеша таъмиру навсозии роҳҳо низ вусъат бахшида мешавад. дар ҳамин замина дар ҷамоати шаҳраки Ҳисор бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, соҳибкорони маҳаллӣ ва ҷалби аҳолӣ 1 километр роҳи маҳаллӣ ки ба таъмир ниёз дошт навсозӣ ва асфалтпӯш карда шуд. ҳамчунин бо мақсади сарсабз гардонидани шафати роҳҳо беш аз 3000 гули садбарг шиноида шуда, шафати роҳ ҳамчунин чароғон карда шудааст. ин тадбири созандагӣ имкон фароҳам овард ки рафтуомади сокинон беҳтар гардад. дар доираи иҷрои дастур супоришҳои созандаи роҳбарияти олии давлату ҳукумати мамлакат давоми солҳои соҳибистиқлолӣ роҳҳои аҳамияти ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ дошта марҳила ба марҳила таъмиру навсозӣ карда мешаванд. зиёда аз 2000 метр аз ду параи роҳ қубурҳои обгузар, зиёда аз 3000 гулҳои садбарг, зиёда аз 300 бех арчаҳои сояафкан шинода шудааст. айни замон корҳои мунфаршкунӣ идома дорад. дар оянда нақша дорем ки роҳҳои маҳаллии худи шаҳрро то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон пурра ба анҷом расонем. бо эълон шудани солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ чунин иқдомҳо боз ҳам тавсея ёфта дар беҳсозии вазъи зиндагии аҳолӣ, боло бардоштани хизматрасониҳои роҳу нақлиёт мусоидат менамояд. дар натиҷаи чунин дастгириҳои пайваста инфраструктураи шаҳрак марҳила ба марҳила такмил дода шуда, бунёди иншооти таъиноти гуногун ва таъмиру навсозии роҳҳо ба таври муосир ва мутобиқ ба талаботи имрӯз сохта ва мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешаванд. ин раванд давоми солҳои минбаъда низ идома ёфта, тибқи нақша роҳҳои маҳаллӣ таъмиру навсозӣ карда шуда, дар маҳаллаҳои алоҳида шумораи зиёди иншооти таъиноти гуногун дар назар дошта шудааст.
дар деҳаи навдонаки ноҳияи рашт сохтмони мактаби нав оғоз гардид. бунёди ин мактаб аз ҷониби ашхоси саховатпешаи ноҳия ки барои сафари ҳаҷ маблағи муайянеро пасандоз намуда буд, сохта шуда барои 240 нафар хонанда пешбинӣ гардидааст. гузориши Дигули Маҳмуд аз ноҳияи рашт. сохтмони муассисаҳои таълимӣ ва симхонаҳои иловагӣ асосан дар партави ҳидоятҳои муорифпарваронаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби мардум алалхусус шахсони халхоҳу саховатманд дар ҳамаи ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи рашт пурра дастгирӣ ёфта истодааст. инак мардум бо масъулияти баланди ватандӯстӣ дар раванди корҳои созандагӣ дастаҷамона саҳми худро истоданд то мактабу бунгоҳи тиббӣ, хати обу роҳи мошингард, дигар корҳои созандагиро ба хотири ободонии шаҳраку деҳоти худ анҷом диҳанд. муассисаи таълимии деҳаи навдонаки ҷамоати деҳоти Қалъаи Сурх солҳои 72-юми қарни гузашта бунёд шуда, он аз 2 бинои асосӣ иборат мебошад. дар ин макони донишомӯзӣ 450 нафар хонанда дар дубаст ба таълиму тарбия фаро гирифта шудааст. бинои асосии таълимӣ солҳо боз ба таъмири асосӣ эҳтиёҷ дошта, бар асари заминларзаи солҳои охир рух дода, қисмати зиёди деворҳо зарари ҷиддӣ диданд. ҳамзамон нарасидани симхона ва кабинетҳои фаннӣ солҳо боз ба пешрафти таълиму тарбияи хонандагон низ монеа эҷод намуда, ин мушкилот танҳо бо роҳи дастаҷамона ҳалли худро пайдо кард. ин аст ки мардуми деҳа дастаҷамона сохтмони таҳкурсии биноро анҷом дода, барои иҷрои корҳои боқимонда сохтмончиён ҷалб гардиданд, то ба бунёди деворҳои бино шурӯъ намоянд. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода, барои барномаи ахбор аз ноҳияи Рашт. бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Файзобод бо ташаббуси соҳибкорони маҳаллӣ дар деҳаи боғи миллии ҷамоати деҳоти Дусмурод Алиев ва деҳоти Меҳробод 2 бунгоҳи тиббӣ бо дастгоҳу таҷҳизоти замонавӣ ба истифода дода шуд. гузориши Бобукалон Аминзода. дар ноҳияи Файзобод иншооти таъиноти гуногун мавриди баҳравардорӣ қарор дода шуд ки барои зебову назаррабо гардидани маркази ҷамоатҳои деҳот ва беҳтар шудани вазъи хизматрасонӣ ба аҳолӣ мусоидат менамоянд. дар ҳамин замина имрӯз бо дастгирии ҳукумати мамлакат ва соҳибкорони маҳаллии ноҳияи Файзобод дар деҳаи боғи миллӣ ҷамоати деҳоти Дусмурод Алиев як бунгоҳи тиббӣ якошона иборат аз 5 утоқ аз қабили ҳуҷраи озмоишгоҳ, оилавӣ, хатна, эмгузаронӣ иборат мебошад ба истифода дода шуд. бунгоҳи тиббӣ бо дастгоҳу таҷҳизоти замонавӣ муҷаҳҳаз карда шудааст ки кори табибонро осон ва хизматрасониро ба мардум беҳтар хоҳад намуд. ба бунгоҳи тиббии деҳаи боғи миллӣ ҳамарӯза беморон муроҷиат намуда ба муолиҷа фаро гирифта мешаванд. ҳамшираҳои тиб қавл медиҳем ки сатҳи хизматрасониро ба сокинони деҳа, ба шахсоне ки новобаста ба синни сонашон ба ин даргоҳ муроҷиат мекунанд, кӯмаки ваъдаи тиббии худро расонем. кӯшиш мекунем ки оиди пешгирии бемориҳо, оиди тарзи ҳаёти солим, солимии модари кӯдак ва кам кардани бемориҳои сироятӣ чораҳои профилактикиро ба роҳ монем. дар деҳаи Шукурӣ ҷамоати деҳоти Меҳрободи ноҳияи Файзобод бунгоҳи тиббӣ набуд бо мақсади боз ҳам беҳтар шудани сифати хизматрасонӣ ба беморон бо дастгирии мақомоти иҷрои ҳукуми давлатии ноҳия аз ҷониби оилаи Саъдуллаевҳо бунгоҳи тиббии нав ба истифода дода шуд ки табибон саривақт ба аҳолӣ хизмати баланди тиббӣ мерасонанд. бунгоҳи тиббӣ аз чанд шуъба аз ҷумла шуъбаи оилавӣ ва бачагона иборат мебошад ки беморон ба ташхису табобат фаро гирифта мешаванд. аз ин дастгириҳои пайвастии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон табибон рӯҳбаланд гардида онҳо бо ҳисси баланд ба мардуми ин минтақа хизмати софдилона хоҳанд кард. дар маҷмӯъ бо дастрасии дастгоҳҳои муосиру замонавӣ ва ҷалби мутахассисони касбӣ дар бунгоҳи тиббӣ сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ дар сатҳи зарурӣ анҷом меёбад. Бобукалон Аминзода, Фирӯзи Мусо, Ахбор. барномаро идома медиҳем. таълиму тарбияи насли наврас аз омили асосии рушди маориф ва ба камол расонидани онҳо дар шароити пешрафтаи технологияи муосир мебошад. вобаста ба пешгирӣ аз ҳуқуқвайронкуниҳо дар байни ноболиғон ва таълиму тарбияи дурусти фарзанд, ҳалли мушкилиҳои ҷойдошта аз ҷониби мақомоти прокуратураи шаҳри Хуҷанд бо иштироки роҳбарони муассисаҳои таълимӣ ва волидайни онҳо доир карда шуд. гузориши ҳамкоронамон. вазъи баррасии парвандаҳо ва таҳлилҳо нишон доданд ки дар шаҳри Хуҷанд солҳои охир новобаста аз муҳайё кардани шароитҳои лозимаи давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри таълиму тарбияи наврасон ҳолати иҷрои қонунгузорӣ дар бораи масъулияти падару модар
در تعلیم و تربیت فرزند حقوق ویرانکنی و صادر کردن جنایت از طرف نابالغان تشویش‌آور می‌باشد. طور معلوم است طی سال‌های اخیر توجه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به ساحه علم و معارف بیشتر گردیده. همچنین رفت اجرای قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند و پیشگیری جنایت و جنایتکاری در بین نابالغان و جوانان نیز زیر نظارت قطعی رهبریت دولت قرار دارد. از این رو پیشگیری جنایت و جنایتکاری در بین نابالغان و جوانان این همچون یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک نظارت پروکوروری حسابیده شده. در جلسه شورای هماهنگسازی مقامات حفظ حقوق که با اشتراک پروکورور شهر خوجند، نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی، رهبران مؤسسات تعلیمی و والدین خوانندگان صورت گرفت، ذکر کردید که پس از اویلا نقش مهم را در تربیت کودکان و پیشگیری از جنایتکاری مؤسسات تعلیمی و آموزگاران اجرا می‌نمایند. اما تحلیل‌ها نشان دادند که سبب و عامل‌های اساسی دست به جنایت زدن نابالغان از یک طرف سست بودن نظارت والدان باشد، از جانب دیگر در مؤسسات تعلیمی به طور دخلدار نبردن کارهای تربیوی بعد ختم تحصیلات حتمی 9 ساله و ادامه تحصیل جلب نشدن یا به کار و مشغولیت‌های سودمند جلب نکردیدن نورسان می‌باشد. در نتیجه در این دوره برای بی‌اهمیتی و اجرا نکردن طلبات قانونگذاری در تعلیم و تربیت فرزند نسبت 34 نفر والدان پرونده‌های حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده است. طور ذکر گردید در دیگر موردها مسئولین مؤسسات تعلیمی در بعضی حالت‌ها به قانون ویرانکنی‌ها و کمبودی‌های محصلین والدین را آگاه ساخته، در بعضی حالت‌ها در مورد بی‌اعتنایی والدین سری وقت مقامات حفظ حقوق را آگاه نساختن باعث افزایش حقوق ویرانکنی‌ها گردیده است. در رفت برگزاری جلسه شورا در نزد مسئولین ساحه معارف و دیگر مقامات دولتی و حفظ حقوق وظیفه گذاشته شد که پیش از همه به مسئله پیشگیری صادرشوی حقوق ویرانکنی و جنایت اندیشیده شود و برای این دستور داده شد که منتظم کارهای فهماندهی، برگزاری چاره‌بینی‌ها، میزهای مدور برگزار کرده شود تا که قبل از صادر شدن جنایت از طرف نابالغ یا که صادر شدن دیگر نمود حقوق ویرانکنی آن سری وقت پیشگیری کرده شود. از والدین، رهبران مؤسسات تعلیمی، مسئولین شعبه حفظ حقوق کودک، بخش کار با نابالغان و دیگر ساختارهای دخلدار تقاضا کرده شد که برای پیشگیری از جنایت نابالغان تدبیرهای لازمه را در سطح ضروری انجام دهند. بیماری ویروسی نورسایی مسمومیت آدم سیرایت دارای جنبه اجتماعی به شما رفته یکی از مشکلات اساسی جهان معاصر به حساب می رود. تاجیکستان نیز در برابر دیگر دولت ها از ویروس نورسایی مسمومیت آدم ایمن نمانده با مقصد پیشگیری و مقاومت با آن برنامه و استراتژی های دولتی تطبیق گردیده ایستادند. گزارش اهل‌دین نورالله. تنها سال 2018 طبق آمار سازمان بین‌المللی تندرستی در جهان 1.7 میلیون نفر گرفتاری ویروس نورسایی مسمومیت آدم شد. نزدیک 770,000 کس رسمی گرفتاران این آریزه مرگاور به سطح 38 میلیون نفر رسیده است که خیلی تشویش‌آور و نگران کننده برای جامعه جهانی است. طبق معلومات آماری در جمهوری تاجیکستان شماره سیرایت یافتگان این بیماری به بیش از 11367 نفر میرسد و در این مسیر چندین برنامه و سندهای معیاری حقوقی که با تنظیم این روند نگرانیده شدند قبول و مورد عمل قرار داده است. مقصد گذراندن واخری امروزه در آن میباشد که امروزها موافق آمار حکومت شهر و آمار ریاست تندرستی شهر دوشنبه در بین اهالی جمهوری تاجیکستان بیماری های سیرایتی یعنی بیماری های ویروس نورسایی مسمومیت آدم و بیماری های سیرایتی هپاتیت B C A بسیار بلند شده ایستاده است. ما تصمیم گرفتیم که امروز در بین مکتب های مکاتب میانه عمومی شهر دوشنبه و دانشگاه و دانشکده های پایتخت صحبت ها کارهای فهماندهی عاید این بیماری های سیرایتی گذرانیم.
дар робита ба ин намояндагони соҳаи тандурустии мамлакат бо хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 100 ноҳияи шоҳманзури пойтахт мулоқот анҷом доданд. дар вохӯрӣ мутахассисони соҳа вобаста ба омилҳои пайдоиш ва пешгирии бемории вируси норасоии масъулияти одам дар байни аҳолӣ суханронӣ карда барои тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим ба хонандагон маслиҳатҳои муфид пешниҳод намуданд. дар охир байни кормандони соҳаи тандурустӣ ва хонандагони ин муассисаи таълимӣ вобаста ба омилҳои пайдоиш паҳншавӣ ва пешгирии ин намуди беморӣ саволу ҷавоб сурат гирифт. мавзӯи дигар, кишоварзони шаҳри ваҳдат аз кишти такрории зироати кишоварзӣ ва сабзавот имсол ҳосили фаровон гирифтанд. хоҷагидорон ҳамзамон барои беталаф ва саривақт ҷамъоварӣ намудани ҳосили зироат ва сабзавот аз рӯзҳои мусоид самаранок истифода менамоянд. гузориши ҳамкоронамон. дар ҳама шаклҳои хоҷагидорӣ кишти такрории зироатҳои кишоварзӣ дар шаҳри ваҳдат 4500 гектарро ташкил намуд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 500 гектар зиёд аст. аз кишти такрорӣ аҳли заҳмат ҳосили фаровони сабзавот, ғалладонагиҳо ва макаи дон гирифтанд, ки то имрӯз ҷамъоварӣ ҳосил идома дорад. дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Симиган ва Чуянгарон деҳқонон бештар кишти такрории бодиринг, мош, лӯбиё, ҷуворимакка барои дон ва хӯроки чорворо ба роҳ монданд, ки аз ин ҳисоб низ фоидаи зиёд ба даст оварданд. бодиринг дар хоҷагиҳои деҳқонӣ ҳосили фаровон дошта аҳли заҳмат ҳамарӯза ин номгӯи сабзавоти тару тозаи кишоварзиро ба бозорҳо ворид менамоянд. ҳосили мошу лӯбиё, ки натиҷаи маҳсули меҳнати кишоварзон дар кишти такрорӣ аст, хеле фаровон буда хоҷагидорон аллакай ба ҷамъоварии он шурӯъ намуданд. ҳосилнокии имсола мутаносибан дар ҳамаи намуди зироатҳо аз 2 то 16% нисбати соли гузашта зиёд шудагӣ аст. 1300 гектар ҷугорӣ бароси дон, 1600 гектар ҷугорӣ бароси силос хӯроки чорво, 550 гектар сабзавот, наздик 800 гектар мош ва дигар сабзавотҳо киш карда шудааст. дар истифодаи босамари замин деҳқонони ҷамоати деҳоти Чуянгарон ҳамасола фаъолияти назаррас намуда, имсол низ дар ин самт бо эҳсоси масъулияти баланд наздик ба 400 гектар кишти такрории зироатҳои кишоварзиро анҷом доданд, ки ҳамзамон аз маҳсули меҳнаташон фаровонии бозорҳо таъмин мегардад. дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Чуянгарон 63 хоҷагиҳои деҳқонии инфиродӣ фаъолият мекунанд, ки аз ин 474 нафар дар заминҳои кишти обӣ фаъолият доранд. имсол дар майдони 397 гектар кишти такрорӣ ба роҳ мондем, ки аз ин 80 гектар кишти ҷуворимакка барои дон, инчунин дар майдони 140 гектар мош киш карда шудааст, ки дар ҳолати хуби нашунамон мебошад. ҷуворимакка барои дон дар ҳама хоҷагиҳои деҳқонии шаҳри ваҳдат имсол хеле ҳосили фаровон дорад, ки ин аз натиҷаи меҳнати садоқатмандонаи аҳли заҳмат ва иҷрои саривақтии корҳои агротехникӣ дарак медиҳад. дар шаҳри ваҳдат дастгирии хоҷагидорон мавриди таваҷҷӯҳи доимии роҳбарияти шаҳр қарор дошта, барои деҳқонон шароити мусоиди фаъолият фароҳам оварда шудааст. аз шаҳри ваҳдат сабзавоти тару тозаи кишоварзӣ аз кишти асосӣ ва такрории зироату сабзавот имсол даҳо тонна ба бозорҳо ворид карда шудааст, ки то имрӯз ҷамъоварии ҳосил идома дорад. баъди кишти асосӣ дар заминҳои хоҷагиҳои деҳқонии ҷамоати деҳоти Симиганҷ дар майдони зиёда аз 410 гектар кишти такрорӣ гузаронда шуд. аз ҷумла 80 гектар ҷуворимакка барои дон, 80 гектари дигар ҷуворимакка барои хӯроки чорво, 50 гектар бодиринг, дар 70 гектар помидор ва дигар маҳсулотҳо аз ҷумла мош, лӯбиёгиҳо, карам гузаронда шуд. дар ҷамоати деҳоти бозорбои бурунов ва гулистон хоҷагидорон аз кишти такрории зироатҳои кишоварзӣ ҳосили дилхоҳ ба даст оварданд. хоҷагии деҳқонии баракат 2012 дар баробари кишти зироатҳои кишоварзӣ инчунин дар соҳаи пахтакорӣ низ фаъолияташ назаррас аст. ҷамъоварии ҳосили пахта дар ин хоҷагӣ вусъат ёфта, кишоварзон ҳамарӯза барои ғунучини беталаф ва саривақтии маҳсули меҳнаташон талош доранд. соҳаи боғдорӣ дар шаҳри ваҳдат бо истифодаи имконоти мавҷуда рушд карда, ҳамасола майдони боғҳои нав васеъ карда мешавад. дар ҳудуди ҷамоати Чуянгарон ва Баҳор имсол бо вуҷуди боришоти зиёд боғдорон ҳосили зиёд гирифтанд. боғҳои навбунёди навъҳои гуногуни себ ҳосили фаровон дорад ва хоҷагидорон дастранҷи хешро бештар ба хориҷи кишвар содирот менамоянд. мавсими ҷамъоварии пахта дар ноҳияҳои пахтакори вилояти Хатлон боз ҳам вусъати бештар пайдо мекунад. дар ҳамин замина дар вилояти Хатлон 60 рӯзи меҳнати зарбдор дар пахтазор эълон гардидааст. гузориши хабарнигорони мо аз ноҳияҳои ҷайҳун ва 5 вилояти Хатлон.
این میدان‌های پخته‌زار جمعیت دارای مسئولیت محدود اتحادیه اگراری بودی زرین در ناحیه جیهون است. همین قلعه‌ها 12 سال پیشتر عموماً از استفاده بیرون بودند. با دستگیری‌های بی‌واسطه حکومت جمهوری تاجیکستان، اتحادیه اگراری بودی زرین موضع قرارداد ناحیه جیهون را شاداب گردانیده با گردش استحصالات وارد کردند. امروز در این زمین‌های دوردست ناحیه جیهون در مساحت قریب 4000 گکتار کشتی پخته انجام دادند. رعایت درست قاعده‌های اگرتکنیکی و استفاده از تکنیک‌های زمانوی باعث گردید که در این زمین‌های سالها باز بیکار مانده حاصل خوبی پخته پرورش کرده شود. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلون با مقصد سری وقت و بی‌تلف جمع‌آوری نمودن پخته امسال در همان ناحیه‌های پخته‌کار اکسیای 60 روز مهنت ضربدار در پخته‌زار را اعلام کردند که در دایره همین تصمیم به موسم حاصلخونداری از تمام راه و عامل‌ها بهره برداری کرده می‌شود. در پخته‌زار موضع قرارداد ناحیه جیهون از همین گونه مکانیزم‌های حاصلخونداری کاربری کرده ایستاده. طبق دورنما کشاورزان ناحیه جیهون باید قریب 15000 تن اشیاء خام صادراتی استحصال کنند. 44% دورنمای استحصالی ناحیه به اتحادیه اگراری وادی زرین راست می‌آید. از همین خاطر چون قوه دستی در این زمین‌ها محدود است، کوشش می‌کنند که از کمباین‌های ماشینی بیشتر بهره برداری کنند. در ناحیه 5 نیز موسم چینشی پخته شکل عمومی گرفته. دهقانان نیت دارند که با درست به راه ماندن هوسمندی سهامداران پخته استحصال شده را صفتناک جمع‌آوری نمایند. در خوجگی تخمی پروری به نام امام علی رحمان ناحیه 5 از تخمی‌های تاجیکستان و ختلون 2014 استفاده بردند که حاصلش قناعت بخش ارزیابی می شود. مهنتکشان ما عهد پیمان کردند که از 600 گکتار زمین 25 سنتری حاصل طلای سفید را نصب اجراش کار خوب است، پخته هست، خلق چینه شده است. چون موسم تیر ماه تغییریابی آب و هوا در نظر است، در دایره اکسیای 60 روز مهنت ضربدار در پخته‌زار نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلون به واسطه با رهبران خوجگی و رئیسان دهات و محله ها صحبت ها انجام داده تاکید میکنند که دهقانان حاصل برنج پروریدهشان را بی‌تلف جمع آوری کنند. همچنین اشاره گردید در دوام قریب 2 ماه از تمام قوه نیروی موجوده شماره چینکچیان را زیاد کرده با تشکیل حشرهای یکجایت در روزهای استراحتی به دهقانان کمک رسانند. در ناحیه فرخور نیز جمع‌آوری پخته ادامه دارد. امسال موافق دورنما کشاورزان ناحیه باید 21746 تن پخته جمع‌آوری نمایند که تا امروز این نشان داد از حساب پخته به کارخانه‌های صنعتی وارد شده به 5388 تن برابر گردیده است. ادامه موضوع در گزارش سید جعفری محمدعلی و خورشید نادرخان. در ناحیه فرخور برای تامین رشد سویه کشاورزی و دسترسی به تخمی‌های خوش‌صفت امسال باز یک خوجگی تخمی پروری تأسیس داده شد که از این حساب عین حال شماره چنین خوجگی‌ها در ناحیه به 4 عدد رسیده است. در خوجگی تخمی پروری به نام محمد عیسی جماعت دهات گلشن سال روان اهل زحمت برای استحصال تخمی خوش‌صفت نوی پخته فلش کش نمودند که در نتیجه رعایت تدبیرهای آگروتکنیکی در چینش اول حاصلناکی آن از هر یک گکتار بیش از 20 سنتنری را تشکیل می‌دهد. امسال در میدان 20 گکتار نوی پخته فلش کش کردیم. برای گرفتن تخمی خوش‌صفت تمام عامل‌های آگروتکنیکی را رعایت کردیم. امروز پخته‌چینی در خوجگی دهخانه ادامه دارد. تا امروز از هر گکتار زیاده از 20 سنتنری ما حاصل گرفتیم. باور داریم تا آخر سال زیاده از 35 سنتنری حاصل می‌گیریم. با اندیشه متخصصان ساحه برای پیشرفت فعالیت چنین خوجگی‌های تخمی پروری در برابر همکاری با عالمان ساحه و در عمل تطبیق نمودن تجربه‌های علمی اساسناک همزمان ضرور است که شرایط کاری و تکنیکی خوجگی‌های تخمی پروری نیز بهتر کرده شود. خوب می‌شد که در مسئله در خوجگی‌های تخمی پروری تشکیل کردن بعضی مودی تکنیکی برای مانده میشد تا اینکه تخمی خوش‌صفتی با طلبات امروزه جوابگو به دست آورده شده دیگر خوجگی‌های دهخانه ناحیه با این تخمی خوش‌صفت تامین کرده شوند. در ناحیه پخته استحصال نموده خوجگی‌های تخمی پروری در کارخانه‌های قبول پخته جمعیت دارای مساحتش محدود سوپی فرخور و جمعیت دارای مساحتش محدود کرپرات زیورچو کارکرد کرده می شود. قریب که 1000 تن پخته وارد شده را ما کارکرد کردیم. کارکرد ادامه دارد. کارخانه تا 20000 تن پخته را میتواند در یک سال کارکرد کرده برآید.
имрӯзҳо бо истифода аз бод ҳавои мусоид дар хоҷагиҳои ноҳия барои беталаф гундоштани ҳосили ба даст омада дар баробари пахта ҷамъоварии ҳосили кишти асосӣ ва такрории зироатҳои кишоварзӣ низ идома дорад. Дар хоҷагии тухмипарварӣ ба номи Муҳаммад Эси ҷамъияти деҳоти Гулшан аҳли заҳмат имсол кишти зироати ғалладонагӣ ва сабзавоту полезӣ низ гузаронида ҳосилнокии полезиро аз ҳар як гектар ба 240 центнерӣ расониданд. кишти дар моҳи апрел мо гузаронда будем. имсол мо аз навъҳои маҳаллӣ истифода будем. ҳосил хуб ба даст оварем. вазъи тарӯзаи полезӣ мо 15 то 30 кило ташкил медиҳад. дар заминҳои корами ин мавзеъ ки тавассути пойгоҳи барқии обкашӣ обёрӣ карда мешавад, солҳои пешин дар баробари пахта, ғалла, сабзавот ва полезӣ аз кишти пиёз низ аҳли заҳмат ҳосили фаровон ба даст меоварданд. имрӯз бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар майдони 800-солагии Москва даври шаҳрии фестивали ҷумҳуриявии ҷилваи рангҳо доир гардид. фестивали ҷумҳуриявии ҷилваи рангҳо ҳарчи бештар тарғиб кардани либосҳои миллӣ ва муосири ҳамаи қишрҳои ҷомеа буда ба истеҳсоли навъҳои гуногуни матоъҳои мавсимӣ мусоидат менамояд. тафсилоти бештар дар гузориши Манучеҳри Сулаймон. фестивали ҷилваи рангҳо ба хотири тарбия ва эҳтироми арзишҳои фарҳангии либоси миллӣ, ҳисси зебоипарастӣ, боло бурдани маданият ва бедор намудани завқи баланди либоспӯшии аҳли ҷомеа, бахусус баланд бардоштани нақшу мақоми либосҳои миллӣ ва муосири кӯдакон, наврасон, ҷавонон, духтарон, занон ва мардон ва риояи тарзи пӯшидани онҳо доир карда мешавад. дар даври шаҳрии фестивали ҷилваи рангҳо ғолибони ин барномаи фарҳангӣ аз қисматҳои ноҳиявии пойтахт иштирок карда барномаи зебои ҳунарӣ, намоиши либосҳои миллӣ ва муосири тоҷикиро пешкаши иштирокдорони ҷашнвора намуданд. ҷашнвораи либоси миллӣ ва муосир ҷиҳати арҷгузорӣ ба фарҳанги либос ташкил гардида, ҳунари волои халқи тоҷикро дар духти либосҳои миллӣ таҷассум месозад. мо мардуми тоҷик яке аз миллатҳои қадимтарин ба шумор меравем ва тарзи пӯшидани сару либоси худро дорем ки дар онҳо арзишҳои миллӣ пурра ба инобат гирифта шудааст ва ба фарҳанги бегона ҳеҷ ниёзе надорем. тарзи либоспӯшӣ яъне ҷузи фарҳанги халқ ба ҳисоб рафта, риояи он барои ҳифзи ҳимояи анъанаҳои миллӣ, муаррифии шоистаи халқ ва ба сифати кишвари воҳиду ягона ташаккул ёфтани мамлакат мусоидат менамояд. маврид ба зикр аст ки баргузории фестивали ҷилваи рангҳо анъана ва навъҳои гуногуни нақшу нигори миллиро эҳё намуда, иштирокчиёни он тароҳону дузандагон, эҷодкорону рассомон, чебарону ҳунармандон ва дигар хоҳишмандони ин касб ҳунари волои худро ба алоқамандону дӯстдорони либосҳои тоҷикӣ муаррифӣ карданд. ҳадафи асосии фестивали ҷумҳуриявии ҷилваи рангҳо ҳарчи бештар тарғиб кардани либосҳои миллӣ ва муосири ҳама қишрҳои ҷомеа буда ба истеҳсоли навъҳои гуногуни матоъҳои ватанӣ вобаста ба фаслҳои сол мусоидат менамояд. дар доираи ин ҷашнвораи фарҳангӣ чорабиниҳои зайл аз қабили духтани либосҳо бо тарзу усулҳои хоси маҳал, ривоҷу равнақи истеҳсоли либосҳои ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир, густариши фаъолияти тарроҳию дузандагӣ, рушди инкишофи корхонаҳои хурди дузандагиву истеҳсолии либосҳо ва ташкили ҷойҳои нави корӣ, таъсис ва рушди корхонаҳои истеҳсолӣ, арҷ гузоштан ба меҳнати ҳунармандон, тароҳон ва иҷодкорон, ҳамоҳангсозӣ ва дастгирии фаъолияти ҳунармандон, тароҳон, дузандагон, эҷодкорон, рассомон, қаламкашону нақошон баргузор гардид. фестивали ҷилваи рангҳо дар 8 бахш аз ҷумла либосҳои қадима ва муосири кӯдакону наврасон, либосҳо барои персонажҳои афсонавӣ, либосҳои рӯзмарраи ҷавондухтарон, бонувон ва модарон, либосҳо барои ҷавонон, мардон ва калонсолон, либосҳои маросимӣ ва идона, либосҳои расмӣ, либосҳои фароғатӣ ва либосҳо барои хона ва корхона созмон дода шуд. иштирокдорони ҷашнвора ки аксаран духтарону бонувон ва ҷавонони шаҳри Душанбе мебошанд, бо намоиши барномаи дилнишини фарҳангӣ сару либоси тоҷикиро вобаста ба касбу кор, ороишоти миллӣ ва ҳунари болои рақсу суруд пешкаши ҳозирӣ намуданд. фестивал аз ҷониби кумитаи тадорукот натиҷагирӣ шуда ғолибон бо диплому тӯҳфаҳои хотиравӣ ва сипосномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе қадрдонӣ шуданд. Манучеҳри Сулаймон, Меҳрӯзи ҷумъа, Ахбор. дар ноҳияи Данғара барои солимгардонӣ ва ташаккули тарзи ҳаёти солим байни хонандагони муассисаҳои таълимӣ мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ доир карда мешавад. гузориш дар ин хусус. бо мақсади тарғиби тарзи ҳаёти солим, ҷалб намудани ҷавонону наврасон ба шуғли мунтазами тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, дарёфт намудани чеҳраҳои нави варзишӣ дар ноҳияи Данғара мусобиқаи кушоди гӯштини миллӣ доир гардид. мусобиқаи мазкур ба ифтихори рӯзи забони давлатӣ бо ташаббуси муассисаи давлатии маҷмӯаи варзишии ноҳияи Данғара роҳандозӣ гардид.
дар ин мусобиқа 9 дастаи варзишгарон аз ҷамъиятҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи Данғара ширкат намуда дар вазнҳои аз 26 то 55 ва ҷамъи 55 килограмм ширкат варзида маҳорату малакаи хуби гӯштини сунъатӣ нишон доданд. гӯштини миллӣ яке аз намудҳои маъмул буда дигар намудҳои гӯштин аз он сарчашма мегиранд. гӯштингирӣ дар байни аҳолӣ мартабаи баланд дошта ҷиҳати оммавӣ гардонидани тарбияи ҷисмонӣ воситаи асосӣ ба ҳисоб меравад. солҳои охир бо ташаббус ва дастгириҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гӯштин рӯ ба инкишоф ниҳодааст. дар ҷараёни мусобиқа варзишгарони муассисаи давлатии маҷмӯаи варзишӣ аз худ малакаю маҳорати баланд нишон дода ҷойҳои намоёнро ишғол намуданд. рафти мусобиқаи гӯштини миллӣ ки дар он зиёда аз 80 нафар варзишгарон бо ҳам қувво озмоӣ намуданд хеле ҷолибу хотирмон сурат гирифта дар охир ғолибон ва ҷоизадорони ҳар як вазн бо медалу ифтихорнома сарфароз гардиданд. من حکمت عظیمجان طول یک سال میشود که در این مجموعه کلان مشق میکنم. شاد هستم که در این مسابقه کلان سزاوار جای اول گشتم. من آینده میخواهم که چمپیون جهان شوم. پرچم تاجیکستان را بلند بردارم. бояд қайд намуд ки дар толори муассисаи давлатии маҷмӯаи варзишии ноҳияи Данғара пайваста мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ гузаронда мешавад. маҷмӯа аз 4 ошёна иборат буда дорои толорҳои варзишӣ ба монанди футбол, волейбол, баскетбол, гӯштини тарзи озод, бокс, толори обу тоби бадан ва дигар толорҳо мебошад ки ҳамарӯза ҷавонону наврасон дар ин ҷо ба машқу тамрин машғул мебошанд. бинандагони гиромӣ, он ҳама хабару гузоришҳое ки тӯли ин саб ба дасти мо расид манзури шумо намудем. саломату сарбаланд бошед.